Ek sterm baie graag vir een van daai pragtige ou chaise lounges wil. Nee. Ons so onredelik ons. Sal jy nie daarvan hou om 'n antiek te besit nie? Maak dit mos hier. Bring my die Hannie asseblief. Gaan 'n bietjie weg. Kom maar aan om jou memories te tik, jy weet, is baie goedkoper. Memoirs, nie memories nie. Dis mevrou se tyd. Ek weet nie praat nie. Jy steur my gedagtegang aan. Sit maar neer. En hoe lank gaan dit vat voor die memories nog klaar is? Ons het een aan daar aan die gang. Beste by jongens, hier op maar moeg, dit is laat aand nou al. En nou het ons 'n slaaptoneel. Wat ons nou in die bed lê, my vrou en ek, dit is nou weer. Haar roegheid. En dan maak ons 'n plan, jy weet, dan is dit met die bure of iets. Ek kan nie meer die storie onthou met Marse. Maar in elk geval. En my ma, die sit die aand voor die radio. En kyk na die TV. En toe sy sien, hier klim ek in die bed, of liewer sy, die meisie klim in die bed by my. Oeh, die ou tannie amper aan die gil gegaan. Maar jy kan nie so iets sê, my vrou sê toe vir haar, ag ma, maar dit is deel van die storie man, jy weet, ek wil niks daarvan weet nie. Hy is 'n getrouwde man, hy klim nie in 'n ander bed nie. Ja, sê daar. Esme Everard en haar chihuahuas was onafskeidbaar. Jan Cronje vertel dat die hondjies, of soos hy tergend na hulle verwys het, haar dirasies, soms op die kontrolebank gelê het tydens opnames van So Maak Mens. There was another side to Esme that I don't think the listeners or the viewers ever got a chance to see because she was always on her best behavior in front of a microphone, as is expected of you as a presenter. But there was a cheeky, naughty side to Esme, which was very lovable. And she could say things and get away with them as a perfect lady that were perfectly acceptable. But you know that above all else was this tremendous love that she had for everybody. It wasn't just the people she worked with, it wasn't just her family, and heaven knows they were lucky enough to have a mother like that. She adored them, never stopped talking about them and what they were doing. But she also reached out somehow through the microphone to the viewer, to the viewer and the listener at home, and they loved her. And people used to say to me, is she really as nice and as sweet as she makes out to be? And I always said the same thing. She's nicer, dearer and sweeter. Maar ons het 'n groot mens verloor. Haar stem is stil, maar ek glo vir al die jare wat voorlê sal niemand haar eintlik ooit vergeet. Ons kan haar nie vergeet. Sy was te geliefd. Running along, just singing a song. Who's that?